ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро бо муҳимтарин хабаргузоришҳо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғанизода. имрӯз дар шаҳри туркманбошӣ ҷумҳурии Туркманистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ иштирок ва суханронӣ карданд. дар вохӯри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ширкат варзиданд. роҳбарони давлатҳо аҳамияти вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказиро таъкид намуда, маҷмӯи васеи масоили мубрами ҳамкории минтақавӣ, аз ҷумла дурнамои ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ ва масъалаҳои амнияти минтақавиро баррасӣ карданд. зимни суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Туркманистон барои пазироии самимӣ ва ташкили сатҳи баланди вохӯрӣ изҳори сипос намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзуданд, ки мо ба ҳамкории зич дар соҳаҳои тиҷорат, истеҳсолоти саноатӣ, иқтисоди рақамӣ, инноватсия ва технологияи муосир, дар соҳаи сайёҳӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ, нақлиёт ва амнияти энергетикӣ омода ҳастем. таъкид гардид, ки дар шароити кунунӣ мо бояд ба таҳияи чорабиниҳои нав ва муассири мусоидат ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои афзалиятнок диққати ҷиддӣ диҳем. барои ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд тадбирҳои судмандро пешниҳод карда, зарурати боз ҳам вусъат додани ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, аз ҷумла дар соҳаҳои саноату энергетика, нақлиёт ва коммуникатсия, тақвияти робитаҳои фарҳангиву гуманитарӣ, аз ҷумла дар соҳаи сайёҳӣ, густариши ҳамкорӣ дар бахши тандурустӣ бахсус дар самти таъмини некуаҳволии санитарию эпидемиологии аҳолӣ ва ҳамкории зичи сохторҳои амнияти кишварҳо дар муборизаи муштарак бар зидди хатару таҳдидҳои амниятиро таъкид намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ иброз доштанд, ки дар шароити кунунӣ ҳамкории кишварҳои Осиёи марказӣ дар мубориза бо терроризм, ифротгароӣ, зуҳуроти радикализм, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои киберӣ ва ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ андешидани чораҳои таъхирнопазирро тақозо мекунад. президенти мамлакат соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, бахшҳои гуногуни саноат, рушди инфрасохтори нақлиётию коммуникатсионӣ, истифодаи оқилонаву самараноки захираҳои обии минтақаро аз самтҳои муҳими ҳамкории кишварҳои Осиёи марказӣ арзёбӣ карданд. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи сарони давлатҳои Осиёи марказиро ба ҳалли масъалаҳои глобалии тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо, коҳиш додани хатарҳои офатҳои табиӣ ва таъсири пандемияи коронавирус ҷалб карданд. ёдовар мешавем, ки раисиро дар хазинаи байналмилалии наҷоти арал ба муҳлати 3 сол шурӯъ аз соли 2020 Тоҷикистон бар уҳда дорад ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси хазинаи байналмилалии наҷоти арал мебошад. аз рӯи натиҷаи вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ санадҳои дахлдор қабул гардид. дар вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ президенти Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов бо қарори муштараки сарони давлатҳои Осиёи марказӣ барои хизматҳои шоиста дар рушди муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории давлатҳои Осиёи марказӣ, таҳкими сулҳу амният дар минтақа, пешбурди манфиатҳо ва ташаббусҳои муштараки кишварҳои минтақа дар арсаи байналмилалӣ нахустин мукофоти олӣ, нишони фахрии сарони давлатҳои Осиёи марказиро дар вазъияти тантанавӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим намуданд. Эмомалӣ Шарифовича Рахмона, президента Республики Таджикистан, почетным знаком глав государств Центральной Азии за выдающиеся заслуги выразить как дружбы, добрососедства, взаимопонимания, сотрудничества между государствами Центральной Азии, укрепления
мира и безопасности в регионе и продвижения совместных интересов и инициатив стран региона именно в международном сообществе. Ну, это поистине, я бы сказал, заслуженная награда президента Республики Таджикистан Эмомали Шарипович Рахмон. Он, обладая большим как и политическим, и жизненным опытом, в течение многих лет руководит страной. Делает все необходимое для обеспечения как поступательного и стабильного развития своего государства, достижения высокого уровня жизни таджикского народа и его благополучия. Одновременно Эмомали Шарипович Рахмон вносит свой огромный вклад и развитие традиционно дружественных, братских отношений между всеми государствами Центральной Азии. На международной и политической арене президент Республики Таджикистан знает как видного государственного деятеля, то есть активно участвуя в решении самых актуальных вопросов современности. Я искренне поздравляю вас, уважаемый Эмомали Шарипович, с этой наградой. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов вашей как государственной и международной деятельности. А народу Республики Таджикистана мира, счастья и процветания. Уважаемый Гурбангулы Меликулевич, уважаемые главы государств, дамы и господа, прежде всего хотел бы еще раз выразить глубокую признательность президенту Туркменистана, уважаемому Гурбангулы Меликулевичу Бердымухамедову, за высокий уровень организации очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мы высоко оцениваем большие усилия наших туркменских братьев по проведению серии мероприятий, качественно обогативших содержательную часть консультативной встречи. Присутствие сегодня всех лидеров государств Центральной Азии, прекрасной туристической зоны Аваза, демонстрирует наш общий настрой и твердую решимость к тесному сотрудничеству по всем жизненно важным вопросам нашего региона. Я хотел бы
искренне поблагодарить моих дорогих коллег, лидеров стран региона, за решение присвоить мне первый почетный знак глав государств Центральной Азии. Рассматривая это как проявление вашего уважения не только ко мне лично, но и к славному таджикскому народу. Хотел бы заверить вас в том, что Таджикистан всегда стремился и будет стремиться к развитию взаимовыгодной интеграции и плодотворного сотрудничества со странами региона во всех без исключения направлениях. Дорогие друзья, сегодня Центральная Азия – это регион, который динамично развивается и строго оберегает традиции и культуру диалога. Отличительной чертой наших отношений стали крепкая дружба, взаимное уважение и доверие, конструктивизм и взаимопонимание. Благодаря запущенному в рамках Центральной Азии механизму консультативных встреч, наши государства имеют возможность обсуждать и находить общие точки по целому комплексу вопросов от проблематики безопасности до экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Каждая наша встреча подтверждает, что страны Центральной Азии полны решимости последовательно достигать обозначенные цели. А цели эти были и остаются неизменными, понятными и простыми. Это мир, стабильность и устойчивое развитие всех стран региона. Еще раз выражаю признательность моим уважаемым коллегам за высокую оценку моих скромных усилий. Ваше сегодняшнее решение обязывает меня прилагать еще больше усилий для дальнейшего развития отношений дружбы и созидательного сотрудничества между нашими странами и народами. Большое спасибо. Желаю всем вам доброго здоровья и новых успехов, а народам наших стран мира, благополучия и процветания. Еще раз большое спасибо. нимаи дуюми рӯзи 5 август дар шаҳри туркманбошӣ дар доираи сафари давлатӣ дар Туркманистон ва дар ҳошияи вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарони давлатҳои Осиёи марказӣ, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов дар мавзеъҳои назди соҳилӣ ва дар баҳри Хазар сайру гашт карданд.
президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар сарони давлатҳои Осиёи марказӣ бо роҳбародии сарвари кишвари мизбон президенти Туркманистон аз имкониятҳои сайёҳии мавзеи авазаи шаҳри Туркманбошӣ аз ҷумла иншооти варзишӣ, минтақаҳои туристӣ ва тавассути киштӣ аз баҳри Хазар боздид ба амал оварданд. Бояд гуфт ки сафари давлатии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Туркманистон вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва дар ҳошияи вохӯрӣ баргузор гардидани форуми иқтисодии кишварҳои Осиёи марказӣ барои рушду густариши муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистон ва Туркманистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ заминаи мусоид фароҳам овард. барномаи ахборро идома медиҳем. Имрӯз дар ташкилоти мададгори мудофиа ҷамъомади таълимӣ бо мақсади тайёр намудани мутахассисон барои эҳтиёҷоти қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар даъвати тирамоҳии соли равон ба хизмати ҳарбӣ ҷалб карда мешаванд, доир гардид. гузориши ҳамкоронамон. در زمان صاحب استقلالی با تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی با مقصد مطابق طلبات قانونگذاری نظامی برای ماندن تیاری تا دعوتی جوانان شهر دوشنبه برای ادای خدمت حربی اجرای باصفت و سری وقتی نقشه سفربری دعوت شوندگان به خدمت حربی طبق احتیاجات جزء تام‌های قوای مسلح جمهوری تاجیکستان آماده نمودن متخصصان از حساب جوانان سنی دعوتی پایتخت تدبیرهای ضروری عملی شده ایستادند. طبق آن عین حال جوانان سنی دعوتی از ناحیه‌های شهر دوشنبه در مکتب متحده تکنیکی جمهوری تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع جمهوری تاجیکستان برای مین بعد همچون متخصص به صف‌های قواهای مسلح سفربر نمودن آنها تحصیل نموده دور تعلیمی آمادگی را گذشته ایستادند. در مراسم تنتنوی آغاز چهاربینی تاکید گردید که در فضای استقلالی دولتی و پایداری وحدت ملی تربیت جوانان ملت دوست و وطنپرور که برای حمایت مرز و بوم کشور صاحب استقلالمان آمادگی همه‌جانبه دارند از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی جوانان به شمار می‌رود. مکتب‌های متحده تکنیکی و اتومبیلی تشکیلات مددگار مدافعت تیار نمودن متخصصان برای ارتش ملی را از حساب جوانان از کمیسریت‌های حربی راحت گرفته انجام می‌دهند. زیرا تیار نمودن متخصصان برای احتیاجات نوع‌های گوناگون خصوص‌ها سفارش مهمی دولتی بوده به واسطه به اجرای نقشه دعوت حربی بلند برداشتن درجه آمادگی جنگی جزء تام‌های نظامی و در همین زمینه مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکتمان علاقه‌مندی دارد. در روند تامین اجرایش نقشه تیار نمودن متخصصان برای قوای مسلح کشور مسئولان زیر ساختارهای داخلدار تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع همکاری پرثمر را با کمیسریت‌های حربی سطح‌های گوناگون براه مانده‌اند که چنین شکلی موثر تشکیل کار امکان می‌دهد کسب آموزان گروه‌های مخصوص سری وقت برای تحصیل سفربر گردیده بعدی صاحب شدن به اختصاص ضروری برای ادای خدمت حربی روانه کرده شوند. هدف از این عزم و تلاش بالا برداشتن صفت تیار نمودن متخصصان برای قوای مسلح مملکت در مؤسسه‌های تعلیمی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع و با این راه سهم گذاشتن در تحکیم توانایی مدافعی کشورمان و حمایت وطن به شمار می‌رود. дар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия аз ҷониби ҷамъиятҳои тоҷикон имкониятҳои хуби машғул гардидан ба варзиш барои ҳамватанонамон фароҳам оварда шудааст. Аз ҷумла дар вилояти Ярослав дастаи футболи ҷамъияти тоҷикон фаъолият менамояд, ки дар мусобиқаҳои гуногун иштирок намуда ғолибият ба даст меорад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. дар вилояти Ярослав ҳамасола бо мусоидати ассамблеяи миллатҳои Русия байни ҷамъиятҳои шаҳру вилоятҳо мусобиқаи футбол гузаронида мешавад, ки ҳамватанони мо низ фаъолона ширкат менамоянд. дар назди ҷамъияти тоҷикони вилояти Ярослав дастаи футбол амал мекунад, ки дар чанд мусобиқаи доиршуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. зиёда аз 10 сол аст, ки дастаи футболбозони ҷамъияти тоҷикони вилояти Ярослав, ки дар он бештар ҷавонони тоҷик ҷалб карда шудаанд, мунтазам ба машқу тамрин машғуланд. омодагии сатҳи баланди дастаи футболи ҷамъияти тоҷикон имкон фароҳам овард, ки тӯли чанд соли охир зимни ширкат дар мусобиқаҳои сатҳи вилоятӣ сазовори ҷому ифтихорномаҳои ассамблея ва ҳукумати вилоят гарданд. Неоднократно выигрывали первое место. این باری اول نیست که دسته فوتبالبازان ما غالبیت به دست می‌آورند. از این پیش نیز چند مرتبه جای‌های یکم و دوم و سوم را صاحب شده بودند. هیئت دسته خیلی هم جوان و پرقوت هستند. در آینده کوشش می‌نماییم که در همه مسابقه‌هایی که در ولایت یروسلاو دایر می‌گردند اشتراک نموده غالبیت به دست آوریم. رقیبان پرقوت زیادی داریم، زیاد از 20 دسته و از این رو کوشش می‌کنیم که در برابر این رقیبان ایستادگی نماییم و جای‌های اول را صاحب شویم. من همچون مربی به این دسته باوری دارم و کوشش می‌کنم که این دسته همیشه غالبیت به دست آورد. ҷавонони тоҷик боз дар толорҳои варзишии вилояти Ярослав аз рӯи намудҳои гуногун ва машқу тамрин машғуланд, ки дар ин самт ба дастовардҳои назаррас ноил шудаанд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Сайдаҳмад аз вилояти Ярослави Федератсияи Русия барои барномаи ахбор.
бинандаҳои азизу гиромӣ, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъда ошно месозанд. саломат бошед.